بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام رحمه الله بماكي باب من الشعر حكمة. باب من الشعر حكمة بماكي كم بإمام رحمه الله باب دمل tawngal hino ari sengoley muɗum yewtereji tindinɗi wonde mina shi'ri hino e goɗɗum e gimɗi ɗin hikmatun hikma. Hino e goɗɗum e gimɗi ɗin hikma. Hikma bi ma'ana hunde marnde nafoore, amma moftuɗum waaju, ma moftuɗum ko hino andina neɗɗanke on diina kan, ma ko hino nodda neɗɗanke on e jikkuji moƴƴi, wano nunɗal, ma ɗum kulol allahu tabaraka wa ta'ala, ma ɗum cuucar reedu e ko nanditata e sifa ɗin piiji. Hino e gimɗi ɗin hikma. Hikma on en faami ko hunde marnde nafoore ka diina ma ka aduna. Ɗon sendindiri noon ɗon sendindiri ko honɗum woni ko faanda ɗo e gimɗi, ko honɗum e gimi. Hara ko gimi ɗi aawa seɓɓe woni yimude, ta no jogii aalaaji ko wuttete e ko ŋaasete e ko tappete, hara ko ɗin gimi. Ko gimi honɗi ko honɗi woni ɗin ma'ana ko yewtere peesande, ko yewtere peesande waɗanande juɓɓudi. Misal enen pullo fuuta boyno andi ko wiyete ko muhibi, beytugol muhibi ibnu muhayyab. Wano jangirɗa e ɗeɗo balɗe sullamul wusul ko shi'ir, no wiye shi'ir, no wiye manzuma, no wiye qasida. Fo muɗum ino selli e hoore mum. Lamiyatu tullab, manzumatul mimiya, haiya, daliya e ko nandi hen. Edan ko yewtere peesande tawde faamuɓe fannu muɗum on, faamuɓe fannu mum on ko métier non kadi, fa jogiiɓe aalaji ko wawata kon yuɓɓirde yewtere nden, peesa yewtere nden ko ɓe wawi peesude, ɓe wawi yuɓɓude nde yewtere. Na faala ɗo, siɗa faala wadde ɗum ɗo a wata, simiɗa faala wadde ɗum mi wata. Annon en mara gandal, en mara aala gollitirɗo ɗum ɗon o. Edan ka ulumul aala ko e ɗum ɗon woni aalaji masalan tenti e fannu balaga on, ko ɓen lugguɓe ɗum ɗon wawi wadde on manzuma. Naam, ko ɗum ɗo woni ko faanda. Iɗa andi hino e muɗum defte nafayɗe, hino e mum defte tawhid, no e muɗum defte sira, no e mum defte ko wiyete kon mustalah al hadis e ko nanditata hen e ko nanditata hen. Naam, o maaki noon kanko imamu rahimahullahu min ash-shi'ri, min on ɗon karama ko ɓe inni ko tab'id bi mana ko goɗɗum e muɗum wona fow. Ko goɗɗum e mum wona fow. Ko waɗi noon hino e gimɗi ɗin no imamu Nawawi rahimahullahu maakiri gimɗi ko haala, shi'ir ko haala. No way wa haala, no way wa haala ka tawata wona ka shi'iri, wona ka nazm. Ko moƴƴuɗum mum ɗum no moƴƴi, bonɗum kanuɗum mum ɗum no boni. Si tawi goɗɗo waɗi shi'ir, o noddi e shirku, o noddi e bidia, o noddi e awasaku, sifa ko as'arul jahiliyina woni ko andira
ɗin ɗon gimɗi ko bonɗi ɗin ɗon gimɗi wonaɗi hikma no wodi gimɗi gota ko noddayɗi e shirku noddayɗi e bidia noddayɗi e jina noddayɗi e yargol beere wona fi ɗin ɗo wonawol ko ɗum waɗi o inni inna min ash-shi'r min on ɗo ko tabu'id ko goɗɗum e mum wona fo naam haray deftere nden hiɗa andi ko deftere fi neediji labudda neɗɗanke julɗo on anda neediji ɗin e cendi ɗen ɗe fof petto majje no andirɗa e ɗe dame ɗe feƴƴuɗen ɗo needi fi ko wiyete kon alkunya alkunya iɗa hani andude kadi fi needi ko wiyete ɗo shi'ir an noon si tawi on tigi andali fi muɗum o ƴellitaki fi muɗum tenti fewno ngu zamanu meɗen ɗo hande ka tawata huɓi ndiɗo ɗengal muɗum no fanɗi hande ma al asaf jogitiɗo ɗengal mum hande no fanɗi koko qur'ana wi kon alam tara annahum fi kulli wadin yahimun yimɓe ɓen hande ko non wayi kala ko neɗɗo on tawi no wowle fi mum o ukkoto e muɗum fi kulli wadin yahimun o andi fi muɗum o anda o ukkoto e muɗum kala haala wona ka wowlede mo mari geɓale makka nonde hulɓininde ha feƴƴiti idan qala rahimahullah حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان قال أودوي كنت ملاتن عند ابن عمر كعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كصحابي خالد بن كيسان كتابعي ملاتن ابن عمر دونك عبد الله بن عمر mana ɗo ko dalilaji tawɗi ɗin hino tindini dagagol ko ɗo ñawore mum nden ko dagagol dagagol gimɗi ɗin si tawi ɗi yeewi e ko tawata kon hino waɗe ha ɗi haɗe si yeewi si tawi ɗi wonda e ko tawata kon no haɗi himo addude ɗo yoga e nasuji muɗum hay ɗum ɗon ɗuɗɗinorgol ɗin gimɗi dagiɗi accita qur'ana accita hadise accita jangugol sharia ɗuɗɗinora ɗin ɗon gimɗi dagiɗi ɗin hay ɗum ɗon ko ŋiña ɗum ɗuɗɗinorgol ɗum ko ŋiña ɗum amma hakkindingol ɗum ƴettugol ɗum ber haaju siko wawɗo wadde ɗin gimɗi o waɗa ɗi ber haaju a hande ɗum no woodi hay ɗe balɗe ɗo komin fottito masala wono sénégal ni sénégalais ɓe ɓen few ha ni ay pay kun jooɗo ɗo kun yuɓɓa gimɗi e mbere kokon faala ko enen nde wonno fayda janngugol ngol loƴi e jama an ko ɗum waɗi hay ha hande ɗum no woodi jooɗodon ɗo e jooɗoɗa ɗo e goɗɗo o yuɓɓa ɗon gimɗi o winda ɗon gimɗi e mbere ko o faala ta goɗɗo no ronki hay janngude ko windi ma al asaf idan o maaki فوقف دري عليه مكة كانكو ابن عمر إياس بن خيثمة قال أندوي ألا أنشدك أأجتامي يمن من شعري إمودي جمدي أندي سيودون يبدي جمدي وارك عبد الله بن عمر وإني أأجتامي يمن إمودي جمدي أندي يبن الفاروق كو أنيو بيدو فاروق أنكو دواني كو أيو بيدو عمر بن الخطاب andi kanko jamma faruq umarul faruq qala abdullah ibn umar maki bala o bimana mi accay yimanalan walakin kono la tunsidni wata yimanan illa hasanan siwana ko laba siwana ko moƴƴi ndo woni gaydu on ndo woni tongode nen fi gimɗi ɗin si tawi ko yewtere moƴƴere yewtude fi ko moƴƴi noddude e tawhidi noddi e sunna ɓangini sirane laaɗo sallah sallam ɓangini sifaji allahu ɗin tabaraka wa ta'ala ɓangini fi masalaji figru hiɗa andi masalan wano ibnu asir hiɗa andi wano misbahu salik aqrab al masalik e ko nandi e ɗeɗo defte hiɗa andi ko defte figu ni tawde ko hino mofti manzuma bal risalatu ibnu abi zayd alqayrawani rahimahullahu no woodi karamakojo yuɓɓuɗo risala iwde kande fuɗɗi ha kande lanni o waɗi nde manzuma
nde foppet mayre iwde ka nde fuɗɗi ha ka nde lanni no woodi yuɓɓuɓe khalil mukhtasaru khalil waɗi nde manzuma iwde ka nde fuɗɗi ha ka nde lanni ga'i mawlanaɗi no woodi siɓɓe julɓe tedduɓe ga'i mawlanaɗi no woodi idan abdoullahi ibn umar ma kila tun sidni wata yimanan illa hasana si wona ko laba idan gimɗi ɗin si tawi koko laba harayno moƴƴi bimana harayno dagi si tawi ko haala bonka ma ko haala harmuka haray hino harmi hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih fa ansadahu o yimanimo hatta ida balaga ha o yetti shay'an e hunde karihahu tawde hino añi nden ɗon hunde ibnu umar abdullahi ibn umar qala lahu abdullahi ibn umar wi'animo amsik accirni jogito bimana accirni mada fodde tawde himo yimude ko wonno yimude kon hino moƴƴi ko yewtere moƴƴere yewtere daginde yewtere moftunde ko laba ko moƴƴi noddugol e jikkuji moƴƴi noddugol e tawhid bangingol sifaji allah tabaraka wa taala noddugol e cuucar reedu e ko nanditata e sifa ɗin himo heɗiti o natani ɗon goɗɗum ko tawata welata welali abdoullahi ibn umar on sayi abdoullahi ibn umar makanimo amsik edan gimɗi ɗin ko hulasa mum on ko raɓɓiɗi kon ɗi fof ɗi ñawetake ñawore wotere ko ɗum waɗi mo harmini gimɗi few haray o falƴi mo dagini o welliti kadi wonni kala ko wima haray no dagi ɗum kadi haray o falƴi sawaba on ko tafsir laaɗo sallah sallam kamɓe tigi ɓe heɗitike gimɗi a jangi fi muɗum sahaba ɓen ɓe heɗitike bal no woodi e sahabaɓe goo tawnoɓe ko su'ara ka abubul malik hassan bun thabit e ko nandi e ɓeɓe ɗo ko yimay ɓen wawnoɓe yuɓɓude yewtere no jangirɗa a jangay kadi yeeso ko ɗum ɗo woni ko wondi kon e nunɗal e mas'ala on qala rahimahullah haddathana amr bun marzuq qala akhbarana shu'ba an qatada oɗo sami'a o nanno mutarrifan qala on o wi'i sahibtu mi wondini no imran bun husayn radiyallahu an ida andi imran bun husayn ko sahabi oɗo tabi'iyankejo wiyeteɗo mutarrif o inni mi wondini no imran bun husayn min al kufa ila al basra min iwi e région wiyeteɗo on kufa min yaadi ha e région wiyeteɗo on basra ɗum ko e nder leydi iraq leyɗe région ji gandal nun ko mawlana mi wondini e makko iwde kufa ha basra fa qalla fanɗi manzilun jipporde yanziluhu nde himo jippo e muɗum illa wa huwa siwana kanko yunsiduni himo yiman ndelan si iran gimi e tan kon boni yewtude nde yewtere ɗo kon boni yewtude nde yewtere ɗo mutarrifu ko honɗum sahabi ko tabi'iyankejo mo o woni yewtude on fi mum ko honɗum ko sahabi edan kanko tabi'iyankejo o wi o wondinike e sahabankejo imran bun husayn wondu setodugol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen setodugol e karamakoɓe ɓen la allah ko janganakujo makko eɗen andi ɓawɗo ha ka woɗɗa mawɗo nde hino senotono o senodayno e janganakujo makko ma e ɓiɗɗo makko ko ɗum waɗi waɗugol mulasama fayida ko heɓoto e ɗum ɗon kon heɓotako e ko hina ɗum ɗon abadan o inni o wondinike e makko iwde e kuufa ha basra fanɗi ka ɓe jippi e jipporgal si wona kanko sahabajo on himo yimandemo kanko tabi'iyankejo on gimɗi ɗum ɗo tindini hon ɗum tindini dagagol si tawi no daganoki sahabajo on o wonay no ɓurɗo yimɓe ɓen fof woɗɗitade e ko dagaki kon sahaba ɓen ko ɓe allah manti ko ɓe allah yarli tabaraka wa ta'ala naam wa qala kanko imran bun husayn o wi'i inna fil ma'arid tabiti hino e ko innete ko ma'arid man lamanduhatun yolnde tawde neɗɗanke no newo ka o rewa e muɗum anil kadhibi ganin fenane nde ma'arid
hino e ko wi'ete ko ma'arid yolde waawde yultinde neɗɗanke on newinde ka neɗɗanke annduɗo fi mum on rewa e mayre o yalta hara o yanaali e fenade kono wiyete ma'arid ko wiyete ma'arid ko yewtere tawde hino mari ma'anaji buyi ma'anaji go no selli ma'anaji go sella no inne ma'arid no inne tawriya ko yewtugol yewtere tawa yewtuɗo yewtere nden on faandi kon ma ɗum ko nanowo ko heɗitiɗo on famata kon e yewtere nden ko heɗitiɗo on famata kon e yewtere nden wona ɗum yewtuɗo on faandi ko wiyete ma'arid ko yewtere tawde ko heɗitiɗo on famata kon e yewtere nden wona ɗum yewtuɗo on faandi wona ɗum yewtuɗo on faandi misal muɗum wano ka qur'ana ka qissa annabi ibrahima alayhi salatu wassalam yewtereji ɗiɗi ƴetten ɗin ɗon e misal nde o soppuno sanamuji ɗin o taƴi ɗi fa ja'alahum juzadan illa kabira lahum ɓayti woni yimɓe ɓen ari ɓe landike mo man fa'ala hadha bi alihatina ɓe noddi annabi ibrahima ɓe landike mo a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha woɓɓe no inni o ɓanti hondu makko ndun o inni fa'alahu kabiruhum hadha wonde o faandi kanko hondu makko ngurdu ndu hana jungo makko ngo kono tawi kamɓe gonnu ɓe faami ko wonde ko sanamuru jandu ndu woni ko soppiɗi ɗon no suuɗi seeɗa ɓaawo ni o immini sonnajo makko on ka lanɗo on o wi sonnajo on si lanɗo on landike makko en honɗum wi'u lanɗo on ko a bandira on si goɗɗo innima hino wondi e sonnajo innima oɗo ko bandira on konnu yawata konnu attoto arde ka hakkil ma ko wonde ko bandirawo ma ka jibinal ko amma on yumma goto ma on ben goto ma on yumma goto ben goto ko ɗum ɗo woni ko famata kono tawi annabi ibrahima ko faandi ko a bandirawo an ka diina no selli ka sella no selli kono ko ɗum ɗon woni ko yawto famade idan ma'arid ko konngol tawngol heɗitiɗo on ko famata kon e konngol ngol wona ɗum yewtuɗo on faandi ko ɗoyete ma'arid ko hunde ka asili ko hunde añande neɗɗanke hina yo heewu gollitirgol nde kono si tawi ɓiƴi tawi ko amma wola fenande ma waɗa ma'arid haray ma'arid on ko yolde nde hina yaltine wowla konngol hay si tawi faamuɗo o heɗitiɗo on faami ko tawata wona ɗum an faandiɗa kono tawa ko faandiɗa kon an hiɗa andi ko ɗum faandiɗa ɗum ɗon no ɓuri fenugol fenade laaɓude nden no gollitire si tawi haaju landike e nokku ka tawata hino selli gollitirgol karama koɓɓen noon wi'i moƴƴande neɗɗo ɗuɗɗinora ɗum kanko kala ko o yewtata ko ma'arid kala ko o yewtata haala makko fof ko tawriya ɗum ɗon sella annon ɗum ɗon ko noon e hodo fayda ko hodoni ko noon e hodoni kono hino dagori sabu darura si tawi darura heɓike ko tawata neɗɗanke on ko ma o gollitira ɗum ɗon haray no selli ka o gollitira ɗum ɗon ko yolde mana ko yaajende dandayde on tigi e yanugol e fenade naam ko ɗum waɗi o maaki inna fil ma'arid lamanduhatun anil kadbi qala rahimahullah haddathana abul yaman qala akhbarana shu'aib عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره رحمه الله أخبرهم بتيم أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهوذ
akhbarahu anna Ubay ibn Ka'b wonde Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu akhbarahu humpitimo anna rasulallahi wonde tabitine laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam qala be maki inna min ash-shi'ri hikmatan ino e gemdi din ko tawata ko hikma ɗum woni ko nafata ko amma gandal maɗum faamu maɗum ko noddata e kulol Allah tabaraka wa taala ko nandi hen نعم دوكو دون وادي التصدير دمانغال قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الهمام محمد بن الزبرقان قال كاكو الزبرقان بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قلت أودوي رضي الله عنه أوي يا رسول الله إني تبتي مما دحت ممنتي ربي الله جيد لنغ عز وجل بمحامد ممنتري ميتوج قال نلاد ماكي أما إن ربك تبتي الله جيد معهم يحب الحمد هميدي من تورنده هميدي يتورنده ولم يزده نلاد بيد تنالم على ذلك إدودون دون garama koɓe goɓe maaki rahimahumullah wonde ɗeɗo defte ma ɗiɗo manzumaji ɗi wonɗen yi'ude karama koɓɓen no yuɓɓi e aqida tawhide e aqida la Allah ko ɗo woni ko ɓe tippi la Allah ko ɗo woni ko ɓe tippi oodi defte tawɗe karama koɓɓen no windi ɗe waɗi ɗe gimɗi tawa ko tawhidi woni ko defte ɗe noddi e mum ɓangilngol sifaji Allahu tabaraka wa ta'ala inɗe makko e sifaji makko e mawnugol makko oɗo hadise ko ɗum woni ko o tindini ko ɗum waɗi alhamdulillah karama koɓe goo no toppiti fi muɗum ko mawlana misal no wirɗen ɗo ni ɗo yaali ko gaynoɗen ɗo sullamul wusul ko tawhidi woni ko nde noddi e muɗum fi tawhid e jogitagol sunnane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko nde noddi e muɗum naam qala rahimahullah haddathana Umar bun Hafs qala haddathana abi qala haddathana al-A'mash qala sami'tu Aba Salih an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li an yamtali'a ko ɗum wonton li an yamtali'a nde heewata jawfu reedu rajulin gorko gayhan bordi nde reedu goɗɗo heewata bordi mana reedu makko ndu nyola hara ko bordi tu woni e nder reedu ndun hatta yariyahu ha o yi'a ɗum ɗum woni ha reedu makko ndun bona bordi khayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude min an yamtali'a e diini nde reedu makko ndun heewa shi'iran gimɗi karama koɓe yaaruɓe wi'uɓe ɓen wonde gimɗi no haɗa fes ɓe yaari oɗo hadis kono tawi oɗo hadis o tindina ɗum koko wiwɗen nanen kon ɗo ko gotel e piiji ɗiɗi amma ta oɗo hadise ko faandi ko fi gimɗi bonɗi ɗin ɓayen andi ko boni no woodi gimɗi goo tawa ko fi ko boni ɗi noddi e muɗum wano gimɗi ɗi hino nodda e shirku ɗi hino nodda e bidi'a ɗi hino nodda e fasigankaku ɗi hino nodda e jina ɗi hino nodda e yargol beere no woodi ko amma ta ko ɗin ɗon gimɗi woni ko faanda ɗo ma tawa ko ɗuɗɗinorgol gimɗi dagiɗi ɗin haa ɗum ɗon sohlina neɗɗanke on ganin toppitagol fi qur'ana e hadise e figu on tigadi hay gimɗi dagiɗi ɗin hina yo soholir ɗin ɗon o accita qur'an ala ko eɓɓidirte e qur'an kala ko soholini neɗɗanke on ganin qur'ana on haray soholinimo o soholiri ko ɓura o acci ko ɓuri ɗon noon haray l'islam o jaɓanta ɗum ɗon goɗɗo soholirgol gimɗi dagiɗi ɗin tawa kañum haaju mum ala e qur'an haaju mum ala e hadis haaju mum ala e figu ko gimɗi tu woni haaju muɗum haysi ko gimɗi dagiɗi ɗin haray wontani on tigi bone wona fi ko woni wonde wadde ɗon kon no harmi
kono ko nde wonno ɗum ɗon sakkike mo gaani waɗugol honɗum gaanin ko tawata no ara wonde waajibe hoore makko tan peesodi ni jaɓata ɗum ɗon jaɓata naam qala rahimahullah حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت ملاتنو أدوي كنت ملاتنو شاعرا ملاتنو يمو فأتيت النبي أرمك النباجون صلى الله عليه وسلم فقلت بأمي ألا أنشد يتوجي حمدت بها يتر من ربي الله جيد لنهم ay mo yubbi yewtere ka o yetti Allahu tabaraka wa taala o mantimo o bangini fi moƴƴugol inde makko ɗen e sifaji makko ɗin o ari kane laaɗo sallah sallam o inni accatami yimane yettoje ɗe yettirmi ɗum Allah jeyɗo lan on haala ne laaɗo maaki inna rabbaka tabiti Allah jeyɗo ma on yuhibbu himo yiɗi almahamida yettoje ɗen walam yazid ne laaɗo ɓeydali alayhi e dow makko ngol ɗo konngol tan ɗum ɗo ko andingol si tawi woni gimɗi ɗin ɗi woni ɓanginɗi mawnugol Allahu tabaraka wa ta'ala yewtude fi inde Allahu ɗen e sifaji makko ɗin e wajibagol hulgol mo kanko Allahu e wajibagol rewgol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko hunde nde Allahu yiɗi noon ko hunde nde Allahu yiɗi ko ɗum waɗi siɗa ƴelliti e muɗum hiɗa andi karama ko ɓen no toppiti e ɗum ɗo nde wonno e selli wonde ne laaɗo sallah sallam waddi ɗum ɗo e sahaba yoga e sahaba e maɓɓe قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نين عائشة ماكي استأذن دونينينو بمعنى دقن دونانيد حسان بن ثابت رضي الله عنه أودو هدو عندك صحابة جن الله صلى الله عليه وسلم ɓurɗo mawnude e yimoɓe ɓen hakkunde sahabaɓe ɓen immorde e sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam hassan bun sabit imo mari gimɗi molanaɗi ɗuuɗuɗi ka o manti l'islam o yenni heferɓe ɓen o ɓangini moƴƴugol e mawnugol e hittugol e teddugol islam o ɓangini bonugol keferankaku e bonugol alhaali heferɓe ɓe ɓaawo ɗo tenti fewndo ɗum ɗin zamanuji ko ɗum ɗo wonno kure ɗen on saari andi ko ɗum wonno comme pilasi média on hande radio ji télévision ji hande ko ɗum wonno goɗɗo si yuɓɓino gimol ka leydi ndin fuɗata ɗon fayda ɗo yo nangue mutu haraygol hewtoyi ka leydi mutata ka nangue mutata toon ko ɗum aji ɗin fewndo on saari ndo tindini wonde julɓe ɓen no الله تبارك وتعالى ما كان المؤمن لا ينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين جلب بن هاني هبود كل بكلا تشند كلا تشند تود دين هنو هاجي توريد جلب بن هاني هبود كل بإنغون دون سنو kala non ka neɗɗo on kelɗiri si tawi ko yo gasu ko yo hikkinire ɗon ka o kelɗiri ɗon no tawa e ko ɓeydi yeebude alhaaliji ndaarugol neɗɗo ka o kelɗira halfiniramo ka o kelɗira acca neɗɗo kelɗuɗo e hunde nden on no jooɗi golle ɗen ɗe yeebo sikki ala ɗe yeeboto anno goɗɗo ko o faala o ko o faala ko o rerɗi o ko o rerɗi ko laaɓi ɓernde o ko laaɓi ɓernde ɓurɗo fof tawi goɗɗo no feƴƴa honto kono o feƴƴata honto feƴƴata ka o ronki feƴƴata ka o ronki ko goɗɗo wawata ko ngo wawata tan haray ɗum ɗo ko piiji hanaɗi wattanede hilla e muɗum si tawi ko yo fiyakuji ɗin wonu kadi hani wonde ɗon ɗi yarano ɗi hani yarude noon tenti ko yowiti e fiyakuji dina kam musidɓe julɓe hande julɓe ɓen iɗen andi no woni e cende ɗen ɗe foppete majje wona ɗi duɗe wona ɗi jamiyaji wona sakko waɗen karaje meɗen e gouvernement je ko nandi katata eɗen hikki e muɗum toon eɗen andi alhaaliji ɗin ko honno woniri so tawi noon woni wonɓe janngude diina kan tawi konon alhaaliji ɗi woniri aray ko on eɓe jogii konngol hannde no ɓe felira ɓe hina ɓen ɗon ɓen aray ala mooti edan
Hassan ibn Sabit kandare nedi ndin nafi tun himo wawi himo o yimmike o darike la o dungin ndo kadi ko nedi hanandi aynitede e muɗum nedi hanandi aynitede e muɗum o ari kane laaɗo sallah sallam o dungini e yennugol sirkoɓe ɓe o ɗaɓɓi o nelaaɗo sallah sallam dunganom rasulullahi nelaaɗo allahumaki sallallahu alih w sallam fa kayfa ko honno bi nisbati dambe an ɗen e maɓɓe o an noon sirkoɓe ɓen on saayi tawi no tawa e maɓɓe homɓe ɓurɓe mawde ɓen homɓe ɓurays nelaaɗo koye homɓe jeeya koye ɓurays tan ɓen sirkoɓe e nelaaɗo sallah sallam heɓe hawti dambe heɓe hawti dambe jooni noon ɓay Hassan ibn Thabit ari inni yo nelaaɗo newnanmo o yenna sirkoɓe ɓen nelaaɗo sallah sallam ɓe wi'i ko honno noon dambe an ɗen hana si tawi a huɓintini yennugol ɓurays dambe an ɗen meɗen kafi dambe haray mi natorali ton tan haray nelaaɗo natori ton kono ndaare neɗɗo golle ɗe o waawi ɗen si tawi himo waawi ɗe o nodditori ɗen si tawi himo waawi ɗe ndaaren ko honto yaltoyta on saa fa qala Hassana maaki la asullannaka mami sorte minhum immorde e maɓɓe kama tusallu wano sortirte ash'aratu leeɓol ngol minal ajini immorde e condi ndi hiɗen anndi leeɓol ka hiɗen anndi condi ka si tawi leeɓol no e nder condi goɗɗo nangi leeɓol ngol o sortingol o yaltini goɗɗum e condi ndi yowoto e leeɓol ngol a yiyay conal goo e leeɓol ngol kangol tungol yaltay hara ko ɓuri fanɗude e condi siŋaake e maggol o suɓii ɗum ɗo o annoon si tawi ko e njuuri jooni leeɓol ngol woni ma nebban leeɓol ngol e sewde a pooɗingol a yaltini haray njuuri ndi yowtaako e maggol ma si ko nebba yowtaako e maggol kono condi ndin noon condi ndi yowoto e maggol yowtaako e maggol ɗum ɗo holli hon ɗum waawugol makko ko o hammi daranagol kon yo allahu tabaraka wa taala wawnu e ndiɗo piiji tawa ko on tigi daranto kon ko on tigi weeɓitanto kon himo waawi nelaaɗo ma kani en hadisi allahu no yiɗi goɗɗo e moɗon nde himo golla goɗɗe simo gollude golle an yutqinahu nde o moƴƴina ɗe o moƴƴiniɗe o e mbere ko waawi kon koye mbere ko waawi kon moƴƴinta ka o moƴƴina e ɓuri ko waawi e tan ɗum ɗo tindini wonde oɗo ko woni daranade kon koko andani on sahi nelaaɗo sallah sallam newnanimo o yenni ɓe o sorti dambe nelaaɗo ɗen sallah sallam o yenni ɓe kono tawi dambe nelaaɗo ɗen naata nder ton ɗin gimɗi no wooda ƴellitiɓe ɗin gimɗi no andi naam qala rahimahullah wa an Hisham an abihi qal oɗo wi dhahabtu mi yahuno asubbu miɗo yennude Hassan e inda Aisha oɗo wi o yahuno kanene Aisha mo faala yennude Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu kono noon adduno ɗum en ɗen anda haton jini ka on tigi waɗa bahas si o wawa ƴellitade seeɗa e ko on nun adduno ɗum kono ala kulli halin fa qalat nene Aisha maaki la tasubbahu wota yennu Hassan fi hon ɗum fa innahu tabiti kanko Hassan kana o laatino yunafihu himo sakkanade himo defandude an rasulillahi nelaaɗo allahu on sallllahu alayhi wa sallam si heferɓe ɓe yennino nelaaɗo Hassana yottantono nelaaɗo sallah sallam o ɓangina aybugol heferɓe ɓen o ɓangi ko wi'ete ko laaɓugol e teddugol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam madama o laatino ke himo defandude nelaaɗo sallah sallam wota yennumo e tan ɗum ɗo en ɗo woni naatirgal ngal o adday ɗo dame ɗuɗuɗe ko yowiti e fi gimɗi kono sabu sa on hattinen ɗon en faami gimɗi ɗin ka jumla ɗi haɗetake ka jumla
ɗi newnetaake kadi ka jumla mana ɗi haɗetaake few ɗi newnetaake few gimɗi ko haala moƴƴuɗum majji on no moƴƴi wano moƴƴuɗum haala kam moƴƴi bon ɗum majji on heno boni ndo woni ko raɓɓiɗi kon e fiye masala on no wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إمام رحمه الله وماكي يودو رسالة سنغولي أندغول الله تبارك وتعالى إقوم دينغولمو وماكي وعن أبي ذر gama yoɗo sahabajo jammaɗo ndeɗo jammorinde makko ko Jundubu bun Junada no andirɗon radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo allahu ummaki sallallahu alayhi wa sallam attati sama'u ñeɗɗi kammu ngun ta'atit aw at ko hito dongal ko hito dongal wiyete at mo ƴawi joni e ɗaggal o nanayi si o tippi o nanayi keweɗen no waɗa hito dongal si tiiɗi ha ngal waɗay hito o maaki wonde ñeɗɗi kammu ngun wa huqqalaha hino jojjanigu ma jojjanigu anta itta ndengu ŋeɗɗa bimana sabu teddugol ko ngu rondi kon sabu mawnugol ko ngu rondi ko kangu e mawnugol maggu e tiiɗugol maggu hakke dongal ko ngu rondi kon ko tiiɗi ngu waɗi hito ngu ŋeɗɗi o maaki ka ɓangilngol fiyen faamu ma fiha ala e kammu ngu mawdi'u pilasi asabi a kolli riwayaji go kolli ɗiɗi nokku go kolli nayi illa wa fihi si wona hino e nden nokkure ɗon malakun malaikankejo sajidun sujjanɗo lillahi wonande allahu ta'ala towɗo o kammu ngun e yaajude kammu ngun e mawnude ala ka kolli ɗiɗi waaloto ma kolli tati ma kolli nayi pilasi embere ka kolli nayi waaloto ma ko nandi hen si wona hino dari ɗon hino ɗon malaikajo sujjanɗo allahu tabaraka wa ta'ala eɗan tindini ɗuɗugol malaikaɓe ɓe tindini ɗuɗugol malaikaɓe ɓe o jantoy to yeeso ga fi adday damal hertingal fi malaikaɓe ɓen yeeso ga hiɗen andi wano baytul ma'muri on suudu wonduka kammu no wi'a hindu wonirani yimɓe kammu ngu wano Kaaba on wonirani yimɓe leydi ndi naatay e ndun suudu waɗugol ziyara ñande o ñande 70,000 malak malaikaɓe guluuje 90 guluuje 90 malaika naatay e suudu ndun ñande o ñande ko tuuru naatirte tuuru maɓɓe ɓe heɓata tuuru ɗimmo si wona darngal dariki ñande o ñande guluuje 90 malaika naata e may ko tuuru naatirte ɓen malaika ɓe naatuɓe ɗon guluuje 90 tuuru maɓɓe on hewtitoyta si wona darngal ngal dariki eɗan tindini ɗuɗugol maɓɓe kamɓe malaikaɓe ɓe tindini kadi tiiɗugol dewal maɓɓe ko ɗum annelaɗo maaki ɗo illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala sen hewtoyi ka damal fi malaika ɓe mbawga en heɓa ko molana nelaɗo maki wallahi mi wondiri allahu law ta'lamuna hara hiɗon anduno ma a'lamu konko mi andi e morde hulɓinagol allahu tabaraka wa ta'ala e mawnugol lette makko ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala la dahiktum wallahi on jalayno qalilan seeɗa wala bakaytum wallahi on wullayno kasiran ko ɗuuɗi na si tawino hiɗon anduno ko mi andi
immorde e mawnugol allahu tabaraka wa taala e hulɓinagol allahu e hulɓinagol lette allahu ɗen ko seeɗa jalayno ɗon on wullayno ko ɗuuɗi on fanɗinayno jalgol ɗuɗɗino wullugol wa ma talazzastum on dakmintonortano binnisa e sonnaɓen alal furusi e dow daɓɓuɗe ɗe si tawino hiɗon anduno komi andi on heɓatano feere dakmintinorgol sonnajo e hoore daɗɗuɗi hakke maafa e kulol ko wondayno ɗon wala harajtum wallahi on yaltayno ila suudati ka wulaji on yaltayno yahon ka wulaji taji aruna tawa hiɗon wulla hiɗon ɓanta hito wulla yurminkino ilallahi faade allahu taala towɗo o hadise on wa qala hadisum hasan qawluhu imam o maaki ka nelaɗo maaki ɗon law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala bakaytum kathiran on ɗon hadise fi sahihayni himo ka selluɗe ɗiɗi min hadisi anas immorde hadisi anas bun malik radiallahu anhu idan imam on o addi hadise on ɗo sengoley damal andugol allahu tabaraka wa taala e gomɗingol mo ɗum ɗo hino andine mawnugol allahu tabaraka wa taala si tawi ɗiɗo kammuli e yaajude e mawnude ɗi jeeɗi ɗi kala ala ka kolli nayi waaloto ma kolli tati ma kolli ɗiɗi si wona hino ɗon malaikajo gonɗo dariɗo hino allahu tabaraka wa taala tindini ɗuuɗugol ɓeɗo malaikaɓe jon noon si tawi kamɓe e mawnugol maɓɓe en jangoya yeeso ga fi sen hewtoyi ka damal fi malaika ɓen nelaɗo inni ɓe duganama yi'ugol malaikajo teppe makko ɗen no ka leydi jeeɗiɗaɓiri hoore makko nden no yaltiti ka arsi kin hino fawi e hoore balawal makko goota balawal makko sera balawal makko arsi allah kin no fawi e sera balawal makko teppe makko ɗen no ka leydi jeeɗiɗaɓiri hoore nden no yaltiti dow ka kammu sengo dow kammu jeeɗiɗaɓu arsi allahu kin no fawi e balawal makko bal ɓe wi ɓe hollama malaikankejo hakkunde ka nowru makko num fuɗi ɗon e balawal makko ngal ko embere ko yarete duuɓi temeɗɗe mi anda ko joyi ma ko jeɗu kono e dow ɗum ɗo fo ɓeɗo hino huli allahu kulol mawnugol e dow ngal ɗo dewal kadi hiɓe wiwde allah men rewiralima no hanuɗa rewirede ko ɗum nelaɗo sallah sallam maaki ɗo si tawino hiɗon anduno ko e hulɓinagol makko e mawnugol lette makko ɗen ko seeɗa jalayno ɗon wullon ko ɗuuɗi haaju dakmintinagol e sonnajo en heɓatano ɗum walagol e daɗɗude on heɓatano on haaju on yaltayno ka wulaji wullon yurminkinagol e allahu tabaraka wa taala dan ɗum ɗo andini en ɗum ɗo no andine allahu tabaraka wa taala wonde allah ɓen woodegol maɓɓe ko tugalal e tugale imanu ɗen jeego ko ɗum waɗi mo yeddi woodegol malaika ɗum no yaltina neɗɗanke e dina allahu kan tabaraka wa taala qala rahimahullah wa li muslimin no wodanima muslim an jundub radiyallahu anhu marfu'an qal o wi'i ɗum won nelaɗo sallah sallam maaki wonde qala wi'i rajulun gorko wallahi mi wondiri allahu on la yawfiru llahu li fulan allahu yafata ko kaarijo fa qala allahu azza wa jalla allahu tedduɗo mawɗum wi'i man dha alladi ko hombo woni o yata allah wonɗo wondude alayya e hoore an allah awfira li fulanin wonde mi yafata ko kaarijo inni tabiti min qad ghafartu lahu mi yafanike on kaarijo mo wonduɗa o neɗɗo o wondi inni mi yafatako mo wonduɗa wonde mi yafatako wa ahbattu mi bonni amalaka golle maɗa de ɗo hadis ko hadise kadi mo boyi e moɗon andi imamu tirmisi rahimahullah no addi hadise on ka sunanu maɓɓe abu hurayra filli hadise on qissano e hadise on wonde yimɓe ɗiɗo no welduno oya ko hewɗo rewgol allah oya ko hewɗo yeddugol allah tabaraka wa taala hewɗo rewgol allah on no heewi rewde ka hewɗo yeddugol allah on waajomo hulɓinamo rentinamo ñande goo o rewi ɗon himo o waajimo o inni tertolan en hawta gabou na an jeyimmi na an waratanmi na an immintintanmi en hawta kadi gabou
on saayi heewɗo dewal ɗon inni mi wondiri Allah Allah yafotako on saayi Allahu tabaraka wa ta'ala wi'i ko hombo woni on wonɗo wondude e hoore am wonde mi yafotako kaari mana ko a hombo ha wonda ɗum hiɗen hawti yaafagol ma angal yaafagol ko a hombo ha wonda wonde mi yafotako kaari Allah inni mi bonni golle maɗen am mi yaafike kaari ko ɗum waɗi Abu Hurayra radiyallahu anhu emo heewi yewtude num o maaka ndaariɗo konngol gootol ngol bonni aduna makko on e akhira makko konngol goto beto ko ɗum ɗon bonni golle makko dendanangal ɗe gollunoɗe e dan ɗum ɗo oɗo hadisa kadi tindini honɗum mawnugol yaafafuye Allahu on tabaraka wa ta'ala wonde bonnere ko nde ɗuuɗi wo ko nde ɗuuɗi hana ka taƴoɗa yurmede Allahu nden fi ɗuɗugol bone ma taƴina goɗɗo yurmede Allahu nden fi ɗuɗugol bone ma bal ko wodanma ko rerɗingol yimɓe ɓen yoɓe hulu Allah rentinaɓe yoɓe e yeddugol Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah yaafoto kaari ma Allah yaafota ko kaari ɗum wona lowre men wona golle men ko wodani en ko yen hulu Allah tabaraka wa ta'ala mo bonni o tuuba o ruttoka Allahu tabaraka wa ta'ala wota o taƴo yurmede Allahu nden qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wota neɗɗo on taƴo yurmede Allahu nden wota o taƴi goɗɗo yurmede Allahu nden ko ɗum waɗi ko faljere e waaju tawa neɗɗo waajotoɗo on kanko ko ayeje e hadisaji yewtuɗi fi lette tun fi yiite tun o wodata ya ha fayda yeeto yimɓe ɓe natowo aljanna ala la sen daari qur'ana e hadise no hawtidiri hakkude rerɗingol e rentingol nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim targhib e tarhib nabbi ibadi anni ana al-ghafuru rahim donc targhib ayeto be komi yafotoɗo komi yurmeteɗo idan yoɓe ɗaɓɓu yaafoye an on ko rerɗingol ɓe wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim lette an ɗen ko ɗe woni lette mosuɗe ɗum ko tarhib yoɓe hulɗe yoɓe reenoɗe idan harayi nelaɗo sallah sallam ɓe ɓangini ɗum ɗo tindini mawnugol yaafafuye Allahu tabaraka wa ta'ala e wonde neɗɗanke yo reeno e wiwgol Allah yaafoto kaari ma Allah yaafota ko kaari ko ɗum waɗi ɗon andi aqida ahlus sunnati wal jamaa on ko wonde ahlus sunnati wal jamaa fellitanta hay gooto neɗɗo toɗɗaɗo e naatugol aljanna fellitanta goɗɗo kadi naatugol yiite si wona ɓe sariya on tawɓe ari ka qur'ana ma ka hadise wonde ko aljanna woodani ɗum e toɗɗegol ma ko yiite woodani ɓe e toɗɗegol si wona ɗum la naam ɗum ɗo noon luutodira andi oɗo o woodu wonde Allah watta ko moƴƴi ko anno yaafagol koko moƴƴi ka ko boni amma si tawi woni ko o wonduno sabu hoolorgol Allah ko wonde Allah waɗay ko moƴƴi ɗon ella ala e mum ɗon andi hadise ka nelaɗo sallah sallamaki no Allah no mari jiyaɓe mallaw halafa ala llahi la abar si o wondi e hoore Allah wonde Allah waɗay hunde kaari moƴƴere Allah moƴƴinanamo wonore makko ne piiji ɗiɗi sertuɗi no piiji ɗiɗi sertuɗi no wawi wakkati nagol e faal no wawi wasu ko honno tiyara e faal no wawi hakkude muɗum naam qala rahimahullah walahu no wodanemo kanko imam muslim an abi hurayra radiallahu anhu marfu'an nelaɗo maki law ya'lamu lmuminu si tawi no gomɗinɗo Allah no anduno ma inda allahi konko woni ka Allahu min al uqubati immorde e lette hara gomɗinɗo Allah no anduno lette ɗe Allahu mari ɗen ma tami a tañƴinotanoko bi jannatihi aljanna makko on ahadun hay goto walaw ya'lamu lkafiru si tawi no kefeero no anduno ma inda allahi konko woni ka Allah min arrahmati immorde e yurmede nden ma qanita taƴotanoko min jannatihi immorde aljanna makko on ahadun hay goto walil bukhari no waɗan imamu lbukhari an ibne masudi radiallahu anhu qala rasulullah sallah sallam aljannatu o aljanna aqrabu himo ɓuri ɓattade ila ahadikum faade e goɗɗo e moɗon
min siraki na'lihi e dini gaali paɗe makko ɗe wannaru yiite nge mithlu dhalika ko wana noon kadi e tan oɗo hadis ha joni himo tindini mawnugol yurmede allahu nden e mawnugol lette allahu ɗen tabaraka wa taala himo tindini kadi wondema wona yo goɗɗo heɓu amnu hoolare wonde kanko o daɗi o fellita o daɗi naya ɗuuɗu dewal ɗuuɗa golle moƴƴe ha an heɓaka ɓernde ma wonde a heeɓi garanti an a daɗi wona goɗɗo kadi yonayo goɗɗo kadi heɓu ya'as taƴare fodde on tigi no wuuri hina yo hoolo wona yo taƴo yo wonu hakkude tamaw e kulol ulaika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adab ko ɗum woni mawqifu gomɗinɗo allahu on tabaraka wa taala ko ɗum nelaɗo maki ɗe oyo ɗo hadis si tawi no gomɗinɗo allahu on no anduno gomɗinɗo on gomɗinɗo law ya'lamu almu'min ma inda allahi min al'uquba konko woni ka allah immorde e lette ma tami a tañƴinotanoko bi jannatihi aljanna makko on ahadun hay goto naam hay goto tañƴinotanoko fi gomɗinal makko aljanna makko on kanko allahu tabaraka wa taala ɗaren o ɓawɗo o rewɗo allahu ha rewiɗe allahu rewi allahu o wowni konngol gotol ngol ɗo woni sabu on ɗum bonugol golle makko ɗe bonugol golle makko ɗe naam en yewtama kadi o addo e hadise o yeeso ga sonnajo naatiri yiite fii ñaariimo ka goɗɗo goo kadi naatiri yiite fii cooƴi e tan yiite no metti natude yiite metta natude wal iyadu billah yiite metta natude ko ɗum waɗi neɗɗanke wota yawo bone o annda ko honɗum allah tikkirantamo sabu mum no wona hunde ta nde hewtagoy ka ba'ir nde hewta ɗin boneji jani hewta sirk allah tikkirana on tigi sabu ɗum ɗon wargol ñaari kadi hadis o inni en e wardu kanko waɗi ndu ko on ɗum o waɗi o jogiti ndu ɗum no hewde sirku kono ɗum ɗo woni sabu o naati yiite tan on tigi koye watta gilla moƴƴa ɗen todi subhanahu wa taala newede e yafafuye ko wano noon kadi goɗɗo naatiri aljanna fi cooƴi ka ko wano noon kadi goɗɗo naatiri aljanna waddo e hadise on yeeso ga debbo waɗowo jina fi bareeru himo yarni bareeru imra a bagiya debbo bandijo haylotoɗo waɗa jina yeeya hoore mum o naatiri aljanna fi yarnugol bareeru fi himo yarni bareeru na bani adama o yarni wona hay baali sakko wona ɗum ɗon hirsete ñaame hina mbeewa bal ko bareeru ndu o fotti mum ka burure kadi na kanko jeyni kadi kono o naati aljanna idan goɗɗo wari wonkiiji temedere o naati aljanna ka idan oɗo fiyaake oɗo aljanna e ngeeɗo yiite ko hunde hawnide yo allahu tabaraka wa taala newinan en ko wonata sabu naatugol aljanna o woɗɗintina en ko wonata sabu naatugol yiite kono fiyaake on kono islamu wiide noon on tigi toujours ko yo wondu e tamaw o wonda e kulol na yo hoolo wona yo taƴo wona yo hoolo wona yo taƴo ko on boye moɗon anditanta en ɗo kalimaji ɗiɗi raɓɓuɗuɗi ɗi imamu tahawi rahimahullahu makani en ka aqidatu tahawi fi oɗo amnu e iyas taƴagol e heɓuɓe hoolagol fa inna al amna wal iyas baynahuma o maaki wonde al amnu wal iyasu yanqulani an millati l islam amnu e iyas hino yaltina neɗɗanke on fes ittamo e diina l' islam
ko wannon sen daari nasuji ɗin kono wala yamanu macre llahi illa alqawmul wala yayasu min rawhillahi illa ko yaltinaydi l'islam idan on ti koye wondu e tamaw e haw nam ko ɗum nelaɗo sala sallam aki law yalamu lmuminu ma inda allahi min aluquba ma tamia bi jannatihi ahad walaw yalamu lkafiru ma inda allahi min arrahma ma qanita min jannatihi ahad kono ɗum ɗo kadi holla wonandema on ti koyo welsido ɓal koye on tigi jogui to sababuji ɗin na yo innu tun kanko ko tamaw la buddaw jogui to sababuji ɗi imamul boukhari maaki o ƴetti yewten ndeg ibnu mas'ud wonde ne laaɗo sa sallam maaki aljanna no ɓuuri ɓattade goto kala e moɗon e dini gaali paɗe makko ɗen yiite ngen kadi wanno e tan tindini natugol yiite wona ko metti fi natugol aljanna wona ko metti fi allahu newinan en ko nadata aljanna o woɗɗintinan e ko nadata yiite wa sallllahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain subhanaka allahumma rabbana wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk